songo omo songo uyokabire umura ibicha ibige bana musikia buba sungusia bono mambia egreche mutukire merengere na isamba mochi sandi bere chabono mambia asukuru isikonyera umusikio sungusia by the way umungona iga onsongo musongo kubugira ngo musikio muya nano moteli ulingigi ate sana arao kana kuareka buno ukubugulie simi tulembeo arao osali ko kwana kuwenze mara kinare ko tebi na kibaba kana kuareka yunga bana omongi no neraso tete ko koraki konsonsora yatro chinanchu atete igaro baba koraiga arekaje nande sugulie yo oye tije no bokima tije no bosio ortanga ni bosio maiko beka maje bona tianda ko bole ati tianda ko bole tutantaini emere mure kusinisi nyukwakira umongi no gochi usali ko direct meteriutesi egentekere no bwente kumanya ikuate senko gamba chene president ere nona agitu president ego ikoru umongi na nyumba umongi no ntebiri ngonsonsora ale aruge ndagera iko kusonsole straight mapema engoko niralia konyere style fulani ya ile tuneke baki nande gatonya kabone gokogoro ona ne ratete konyenyera gali ndagire ale kama ama straight ni matrali kire TV ni mbwate TV gali eburati boro egwe bakoroke barake po ngaki bono na abwate TV ne radi nandikerete mama ale kaje alright tumwanchumulire karibu sana kero tukutende bitaka byo nkorogo bono mambiano mongino yaba kunya kuitana galia ugwetana ko tabanga achi usunsuru ne ahage tuaka chiesu tukubwaki bono ngusunsuru aguchi amagongo ne mondo tobora ngaki nagosorere mama lakini ile tu kumenya ayo mwencho watakira libono mambianga ayo mwenyene bono mambia nigo ubwateli bagali nene ili ukulenda etugo yago nabo igo asukulenda ubuli mibwago asimeli byago bya kiringe nche mwancho watakira li bono mambingi tu kwa na abantu maroro bono mambikwa boka keruka bengombe ya ukwanyo libwa tamagecha sana wachikutaka lisimbuli chikurara kwenye chimbuli chikongerete kwangenda nyumba singoko chirege sumu kwenye ringo chikoko kora yani chiko kora unumu abantu ugutengo kekora lioka bono tubaisa gutwali binegera libire bibu mwancho motegerere andaka otebenga mwanya bantu kusinga umwamatu gongo korale bubasole ubunuburu bwa kira setugo yage mambya bono nagekora tuko manyinga mangana mansuna ro bono mambya naye tubaisa kunya kuriranga igwa lichibu nigolire enokem agrovete mambya bono naboko nyora amalioga mayana boigo ayokolenda etugo asura nyora maliogo usibi etugo naboigo aliyokolenda amaruire yetugo emambya bono gwetania yu nkelinga mbabwate chindagira chitugo asuko etugu yage ndagira yatura lisankoligia naboigo asubwa nsubu afya yetugo yao onsi ime ya enokem agrovate ayino mulemi ore bambya bono ni ogwanda mugondo kwa ukwanyara chinyanya chialigisire chinyinchi yago ni chibwate kemonyo bono kunya kuriranga inakuwa namna gani ngakiku chakora chisaka chiana nasimigete chakure lino buliane esukuma yagongelire igwa ayina manganali rahisi sana kumanyeteduka ya enokem agrovate bona bokonyora amoyo amayakuru aseduke igo mwancho motegerere nabokonyora boigo chimbusuro ne chinyeke asoko genderia ubuli mibwago ne ligisalia guligi ya ekirogo koro mwancho motegerere nuko talera jiduka cha enokem agrovate aigasomo chi obosonga tukonera enokem agrovate mbogwa tulusege sensemri ya jogo boigo orondero legali se ama ansemri ya valkona se akabiri valkona na boigo ansemri ya market blaza ayonsi niko konyora au kumbura samuguri amansu mweta senari sukoro kwa da kuliri nto unabono amaliogo yetugo usamaliogo yebimeri kwanyora liguru sana lakini onsaliko utaragenda seliko litato mwana wane ngaite naro chingoko cha makunu chikobeke chabu re choka ngaki zabu neva nkabwata chingoko chiane chingajisikereke sumu lakini stiri nande nkanyole chiane stiri nana chiajake na chirochibo omaite enokem agroveti nona chiete iga market price nza noroche iga aga mama ke muntuma ngoyi eliogo ngachi ngoko kumbe no musando lenge goja echie yonde chikwete chiwazipi sauri yake bono na tushuru mwasubu mwancho muligele na boko bakira sina ba yesimi eyure enoti isano na ibere inye enoti eyemo isano na isato yani 0740186688 boigo enoti isano na ibere eyemo isano isato eyemo isano na isato isano na ibere
ibere enamba yende urabanyore enokem nigere enoti eyemo isato isano na isano na ibere enokem aggravate aseri chibo liobole mebwago gokinerigesa nabigo obutugi bwago kingi cyose bono sogoro buna togenda tegusanga imambia bono taragenda butatu mwana one tali asobo bamaene ngukwana umaite nje no monto ndeti nkitanka ntabiege nteki yangu kiriyo ntikonte umaite nganje neti nkitanka njoka ndokwana nchobo ngobwa no nsaliko mbuliko soma buno bwabo nsaliko you are down ani insuli ekiagero nsaliko toreki miaka jana ka kimocho koru taite ngote binda naki koikonsike you have to give me this back lakini kwali interview kuri biyoto muri chindagire chingu no gusikamu kwa maskani kakichake kwenda ndandiki amenya buya nsaliko is there problem wali bituni ni kwali kuri bona mambiga igo endagire kurumba asankie ko kuri ayo kwara zangu nsaliko let me tell you this awara ntoko igwana naye ntoko igwana pi turaitane na no ntemi nsaliko nchukune buchafu bono nsaliko kabubu chapu nsaliko ndagire telizi ya zifudi nsaliko ntate nkoboliga wotatwetana endagire kwali kuri dia roseti ndia roseti nsaliko bono moisonde nandike kunekire boronge nkikubugurire tigunine ere kubuli endagire nsalike kuniega kinelia bachokete nsalike ene kunago leteboli kabisa igaiga right tunategera tuti anene ndagira chinkorogo na bali igo bono ekatukunya kumanya emambia bono by the way ntwaligelia sega zeti sokoro na ikuwa ngonta inga umuraibu en sokora utoli yana nichikanisa sana litukoliria Jumapili umuraibu en sedigo aina na 5.8 million which is kanisa ensemelia Soweto ye kanisa ikatholiki sana chiba seni chinge chi milioni isano chiruta isani satu milioni sana boyigo omokonyi boyigo muraibu ensaka genda kaina ne kanisa ya AIPCA aliachi cha Kirinyaga Jumapili yuchi milioni sana boyigo chiba yase chiro mokonyo ye akurunga kivire kindiki Ibrahim professor nera abwa tukitu yase kanisa ya AIPCA echianinge 2 million bono chiba siyo siba yana ne tebune serikali guchese kanisa chianinge 12.8 million. Hallelujah. Hallelujah. Lakini bono akarukuligiria amangana igonsi na muraibu nsokorerega muraibu sasi nkona chaye ali tukeligali Jumapili guchasi kanisa na kwana gakugikiria baraibi kanisa bube gotebanga andake ekerabatera mu serikali yaye batuka bararengereirie ni gute bagana straight yakora nko igo birengereirie baraibi kanisa ababisho be kanisa li Katholiki bagotebanga muraibu ense serikali yagotelibuya amangana yo buyitibwa abantu abuchire ogocherwa kwa abantu bagusira bache batuka bakubura kuchinjira jubutuka batuka basire cyamagima amangana yo bukurumi abuchire yobona muraibu ense serikali ya hotela babuya baraibi kanisa bakagikiriye ngane igamono na kuganinga serikali erigireri na kumanyanga ki ekobeke bintu buya abakenya bamenye buya ingana boyigokora muraibu ense kandi nagotabanga serikali ya yerebuya na kugikiriye mangana igayi kanisa nagotabanga baraibi kanisa bali mamincha yaye igotelibuya bono ingana yumu ichano sokoro nelinga ki omo bishoba bwi kanisa yiga yikengrekana vir anyoro lituligoro nigo esogeti tene ni nagotabanga chibese chonsi chirumo raibinse aruna bono 960,000 naguchase kwaya imekanise yo abayigo akaina na chimilioni isato une bleach uchese kanisa bono murayi gabwe kanisa yate birenga chibese chonsi ngoira ni bali bawo murayibinse mbaga ntibese chumurayibinse osali karatiga mbaga ntibese chu rende kono tigare nenso ana imerende butali asobo bo mwana bakaira ni chibese ebate birenga chonsi ngwa kabali sawa baira niye kaki onsaliko muraibwense wirule very smart very accurate very intelligent honorable isis kerent honorable kipuchit president o amuire kokonye kanisa arabe kanisa ndengireni lakini bono ushokulikira libu yako regana na chinkwana chikubwato kwa na baraibe kanisa uyu bwango mono no yolero akurunga bishoba akurunga umo akibishoba bikanisiri yeki Anglikana Jackson Ole Sabit nigo abwatende baribe Catholic agotabanga ekanisa nigere buya ensemo yaye nigigwena ekugikeria mangana yubura yuwe serikali bona ntate nkoboli onsaliko abate banga king burayo bobwe serikali ekema bate bakirikiri obokurumi oboitukwa bantu one on one please
sikupendirizi wala sikusorori hata sikuebereri okay ngenteke tangane whatever obokurumi kwakurumiru aje kwakurumiru kwanga chibesa okay toche oboitibwa abantu kwaitiru usimoyule okay okwanga chibesa okay kiakata uchumi yako oko birenge birene byo uchumi bo bwa abantu komenya korage rure ko story korage tata uchumi ere libono ko totebi chibesa ngeji chiare turugo chasule itali uchumi yakanderete kukina nando ko chikana ngoba sukuru asukura kwabo ayuru chenga abara yabe kanise bako mo chere serikali bako serikali straight talikira litu ko ngongoro ko chenda serikali sana serikali nereko tsana chira bangu kwana lakini serikali ngayako ziri papa umwana one buba tikangotebiga serikali terako sono nazirini yakonyire kanisa yagachu yomone no itutata nyasaye umone no itutata nyasaye yagachu arafu no mego teba nganchi besana ndechirane abakristo tuchakomogomo yetu ona abakristo be kanisa kuika tuchakomogomo ngakyo murandi yakwira ni chibesa amwachomulina kegora ego tuira sekerega gitu aye emambia bono uruchubu tutukano na bego liberera neliyo mana liregati gose liberera li nene liregati ya serikali ne kanisa na bari kanisa asokora kwago mwancho mategereri munabono ko igure ase amangana itama yabono mambia nkuigunga umurandia okunga verb anyoro ni gate biringa chira se chiro mura ibwensa arunkuira na chira abakisa ibere ni mura ibwense mpaka netia sinji bese chigocha asamangana atalia maikiremu emambia bono mwancho mategereri asokora kwao ayenuisa yetenga ekanisa mbietene ine gukana oburayi bwe serikali gusoro cyandake ekanise kogenda mamincha nigibwa tema mucho mwancho mategereri ayuru cyo mambia uyu bwango bono no murandi bwe kanisa YSK ekurukunga Anglican Church of Kenya nerebisha akurukunga Ole Sabita omo Anglican omo Askova Ole Sabita Jackson nere ubwatanira bali ba Catholic otebanga no serikali bwika eligerelinga kiama mocha yali bono mambira korekebisha lakini uzariko kwachi arajirende ibono tikate tebenga nabo ena omura kombre ninjirende yonse lakini kochi arajire kusechibika kiganja bono naende mubete kabisa nandarete lakini okoranga korenga nabarayibe kabisa mpaka nchikubwata chibesa asokogoka na kogoki murayibwense kerense bobe omora ibwense William Chebukiri aje njuba kapitale primary school kapitale SDA kusebitale Catholic chimezejo mtoto abaule kurwabwe kyarangoira ni bale bano tajira naje jire ikuga ntikomo chika nisangambubere gukana chibese cyo murayibwense straight kakiro chinga kira kanu unsaliko kake mabya bono mwancho bulire karangari kyonkereke korengana na mangana iga akorekana gati ya serikali nabarayibe kanisa boro mambia ajwale liberali nene kigi masubuli kibo magaze bwe mitandao no nasa mangana ichiyumba cyo rali bono mambia ajo mwenyene akorra kwanguru kyoko ina no isangetenga ekanisa nigira asensemengia yoko gikeli na gukana burayibe serikali mwancho batagarali wikira kwanga achibese cyo murayibensi achagira sikanisa icho imambia bono ekarangari kyonkereke imambia bono buno Kenya imambia bono twengi bringali biago 0741583878 namba yesu mibono mambia anse ekerengeli kiago emambi ya bono yani enoti isano na ibire inye eyemo isano na ibire isano na isato na china mba chesi mibono mambia ogotokwanira aiga anse studio sokoro baina namba yose enchirelie Kenya mulero namba yesu mi ase Kenya mulero 0741583878 Getembe, good morning. Hello. Getembe Radio and Television, hello. Alright, mwancho mategereri Getembe Television and Radio, hello. Nekereri mwancho mategereri tokobulia FM yago ansebirengeri byago bono mambia andake aye asokoro kwago no isane getenga boni gali birali nene lire gatia bara ibeji kanisa ne ba igomura igwinse ine kanisa nerbuya usi andake nigo bakomenda mamche serikali bobe Getembe hello Getembe right ngone mwancho mategereri ekero kunyirige diga ayende ko ngendrete ko nyagontebi binte byo gontebi ndatingo tebika kanisa trin in right position right and direct because money is coming chibesa chia soil usaje kile chibesa chia halo Getembe nada korchin sana chialia karibu sana Ivan Skurulia moni mambia ngeli bya ni nchogo na mambia karibu sana ndio ndo jega kanisa yes manya corruption kila serikali inero kaki wana watapina kiza zecho choro bado na bako katia kaunti na
ngena arambi ya tangere chikanisa chagacho mapema kuna kana unajua santi je kanisa wana njitacho ya alikuwa hapo someneje ni sire ya serikali asa kile cha kubora wakenya tega lenda gachiri kanisa ikanisa chibu atachiba sitse chingi karon korenga no kwani kwabo ya seji ya sanjiri bobe ama ite ebe zaibonyo alebe kanabo yo weya toma idene dai kwa ebe zaponyo rakarega ahora tibirali bya ibukuru ya moni Getembe alo yorengo murusi ala bana kama Kenya yes karibu sana tena matare katika kazi bila tini ekia namkume kuna wewe ama tasile mabwate mangana kaya kogendo ngati twake kwa tomato kogendo sabu serikali tiko kama wanaona kwa ende kanisa Nibese kiti tware yo man o ko tiruti kanisa kaka itia abantu banyo abo kwa gwete mamko wanto kwa yule kiawege akanire message hadi hatu aleta ile kanisa amasinja matiba meheta mako 0741583878 unamwambia tunasanga ngura tubirigari bya gunga sokoro kwa gaye ekiringi kyongere kikiga kuringa naye akore talibirali nene anomono gati ya baraibe kadisa na bayigono muraibu so muske daktari William Samuel Ruto emambia bono andake wikera ayireire wikabarandi unabono murandi gavirwa nyoro kwa tebanga chibe sichi tukwa kisabtu mwiraneri hasingi nchuntuchika ditiga se kanisa Getembe Radio and Television hello ngalibo Bwakire byadadi karibu sana amore na ngalibo yes baada dinero wote kwa nyaradi kwa takwa siku moja yes ono manyate byango tena biblia karwa dawe ya kwa ndio abara ide tanise ba ma ko jago tuwadi ndebe na tenye ndo kwa go boko me na bula otera ngandi ari wa ba ko da bia na de ba go ida ne da seri jaga mangalo ba ko ne ba be bo ba kar ko to ba na is ba tande din da din de go timoino oh yes era ni ba tanje de ga timma ko ga ba ida jaga na de ga tuntu ko kora yara ma obare 1 million oirani odira se jipo ira ne jaga re dina jiro ko tuntu ba ko kora ya to nganga jo se ke banda ya mati ningo we to mo ko ga na jo dina roje mate Getembe hello Kenze nenze hello yes karibu sana kia kirengere divono oyo mpi yaro ekerisia ngeri kwa Gete tiada korora gando gogoro toria bantu bamana ngero ke korobo maene beso maede igwa sokoro kwa ngaba nchi mesecho kwa hiyo hata kirisi kirigu akubuchapo onsali ko tekera ko chapu ngodi yapo ebesa ne chapu onsali ebesa ne chapu ebesa ne gwe chapu umanyete sokoro igintuka ntikumanyaga abarandi abara yabika nilitanga ne batayuru muraibu nsinga ki abakenyi bamete mechando umurubuli bubugwene ushibwa lete mechando sana kurali lingora arekebisha abakenyi nguyitubale sana ligire lingora lenga nkyubuli ndwa bakenyi butayo obo kurumbu abire Kenya amangana uchubu yakinire bono muraibu nsi tikakurato ajibeza kurarekebisha manganayo bona kwate banga sifu ko sifu bona kwanyeroka sifu kwa rwali roka nenya kitali sifu yange ukurwali usali kora kinani Getembe Radio TV alo Bwakire ya hello ngata buga tembo karibu na koroko Bwakire ya kigima bono mambia ya koroko eva nkundi dipuru nyamataro kare tumaimya karibu sana vanisiyodeki bono nkenye ntonare ko teba neto abara ide kanisa abare diyapse kyagara bono me kenya twa chande kire bono me kire ba to tebe tempanya wikirani oh yes bono ma ite na ba kwan te go ne tu ba are ko to tebe kyagara ba kenya twa chande kire sana ayetata kwana ko bwate milioni wa no baka meta sende ba se banyo noni bisini ukwaranye bwate rege ngina ndo koiraneri yananye kubwata milioni gonkoro none rwa msini nanye utubwata
Kitale kwa mrai kanisa. Ono josari ko naro te bai. Oh yes. Ono aina acha na baganda bakwane kando ngabaigwane. Eba korete gichagera. Munda yaro kiretio oroche ba to promise tunde jogara magandro atin magandro te bone oroche tare rigo par pande pamate Babore jinte dikire papa pagra kini bone rigo dende ni akore jinte dikire kitato ya iri biati. All right. Okay. Kwigule sokoro. Bini ya Kenya. Bona bara igoma Kenya bango ko daga ditu. Haba Kenya bako enda sabara ibe kanisa ngaki imbu ya muko igire mangana iga mo leto chi milioni kanisa imeko ba Kenya tu chandege. Akimucho ko rutegera ngotebi. Koruna ibole tu. Onye ntumegete milioni ni gontumegete tari go sembwate koboko. Kusarige chi achiri life and direct. Chi milioni nantari ejemo. Chi achiri chi aswiri kanisa. E kanisa sigo so ana so muraibe kanisa. Muraibe kanisa nyodri chi millions of money. Kakina ndo chake kulitani. Nganga bana tiga ngonto mere bese bana tiga ngirani ka kionsaliko a parliament nonde number 1 gorinde keregeli ugoruga edio gidio morande ga akurunga virba anyoro ngaki agotebanga bono tukuchukira nchibe sicho nabiga mangana yo muraibu ensaja kuikiria baraibane koboruka mali amalieta niyo turanye gigena kunyaregereri koigule okay ya garagaza agachi so kuri kanisa yagachi ansari ngira nijibe 0741583878 namba ugotokwanira bono mambia msikilizaji na mtazamaji aigasetu ani Getembe bono maibwa kire kigma kadabine kusangasa nsemo ya kana yetu ani bono mambia ayenuisa digetenga ebiranga libya gumbiriwe biga asaya gendra tegati ichi nkwana chabra ibe kanisa na bigo nobura ibwa yumura ibe somuske daktari William Samoei Ruto bono mambia aigase serikali yensi ya Kenya ugote mpaka bya ikire nga bono chiba si chikoira na chiro ya ruru musada ujase kanisa Neva na umira na Yesu nikuri tukujarero mama muntu kwani 5 million ayuma nyetege ntobwate ayeneta mubwate abara ibeke nsabara ubaisa nigetenga mbabwate Yesu mehabo no menye nse utabali jibeze Yesu nabako bo ndio nturaka na Yesu turuchiro mwana nyasaye eroma de chinguru chia en tulitari cheitu chinguru chia ene paruti papa bono narat nyodre chekiati mbwate nguru chigwani si chiacha manye ko nda somo nene monte binga kitatu minto monene naje gwantongete biachire ndio na bie bitata kakyo monene nenya bira suku bwate bintu lende bireka bireje lakini omone none nagosoro lakini shukuru ushukuri libuya abarandi abayiga bande abange babo rusapina bande nigatie bali bamubwate City Ruto nabako moko kerali kuirobora ibese bono balire iringa abokore libuya mbuli biya baunchukire ngo mugike libali kakiruta atari gusire namba Getembe TV hello ya kirabya Tuplay engali nongoro ngakibokia karibu sana kurunyari bali masaba Dominic ndiye kimusinto ndiye Kigali Myangarambi yole data wa kirabya yes ono lende no tole ndiye mu ko bwatete ono jenda bara ya umbi abakoreta atinge njogo bimaine ko bitwa ko mire sana bako kunyuma na yuta mabeja Bona bara injengo atabina mbuya mono mbuya bakoreta igotuga ntibe bwatebeza chie kanisa tiyabakane serikali kigima tugabakane serikali kigima ngakibonera kole bendera ko kanisa bandi baroba chandege ayo ndieki koigure orateba bwakongire nande chigo cha mwaireni bono ade ngakirota ka konya bataka balwa chandege tera kole perenti amokonya kanisa bwataba gira bataka Asante sana vyema sana Dominic Ndeki asibirengera bya kubona mambia katonde kusankamo gatogolisi mibiri sato ikatra ko rensameye yemo asene yes mi aliazo mama ene troji narwete umurai narwete iranga genda moji beza inuko rugali state house yes okay chibese chibare ko kwanda bacho iri baba ko chianga baba gira bataka onyaba pasta na barobara barumbi unsaligo tata oboene tikatuwa kuwana rene konse kanga barwa bachi etrai kwanda teregiti bagwiti turu no mato ko gwiti turu straight pasta gwiti turu abagira abantu bonsi Kenya kigera abantu Kenya tule ngento kenga fa ejire chia pasta kera abarai abachibese bako bani chiabo ne chiabo na kigote chiajira sama ko kanya sai bona nya Getembe hello oui mucho Getembe Getembe Radio and TV hello
Eyo. Yes. Eyo. Alo Getembe Television TV. Yes. Olero ije mu maitoro liguru maranya sako ko kwege susu. Karibu sana kwa rukwege susu. Nare ko tebe gono serikali mu president mu na bijwe kanisa jeru 1 milioni kisano. Yeke ene jikani maito na projina barabete. Ande rejibe jendo jumo base mbia na bai aira ni jibe se kia ko ejina bajira kale bire je bingo ji kanisa ime. Olero ije maitoro liguru maranya saka. Yule ibe sina bila twali bire. Sokoro na ni gota magana. Lakini usaliko tali asubu bibesa nebesa. Ebesa bare baitita abantu bakorete besa bakugurira kindi kyonsino ne cyaye kwanyu unsaliko tegerera ngote umo pastor uyu igali kubwate besa iyi abantu mbaliruka gali turukana tato mwana one bakukupige Mono kubi ni ya kubwata na kibesa imono kuze yajire besa nebesa unsaliko besa ne kichwa ne simbo akonye bali Jideka numero 5 nde mochia butokire igorichinsa iberichia bono mambia mwancho mateli numero uli kuruka yetu ani aso nguru Afrika ya mocha imeyege tasidi kia ubwanche Getembe Radio na Getembe Television mambia bono mwancho matege tukunye usangamo ibiagi birengere ni byengincha singana tuku kwanera libera litindi katia baraibichi kadisa numero ibwenso noske William Ruto ibono liye ilire mwancho matege nali kwa data libera li nene kigma anichunkwana au kura sabarai au gatia baba Kenya bono mambia yono yomobo negega tukuru nyara ibirengere libiago imambia bono ngakibire Getembe hello. Yes. Naomba mangoro kwa wajiri. Karibu sana kama umbiole that. Ngoma acha wewe sala. Yes. Dewe sabi wewe wewe. Ngada pasa au tiga kwa nilijiga kwa. Wewe na wana nini kwa pate virecha. Tiga kwa kiri message yo. Ya tiga kwa mwira nili. Kama na wewe mwe ngabona si kwa mwira nili ya yo kwa watu virecha. Kwa hiyo bali kwa akamili bai kama usawi kama usawi ndio kibona wote berake chikwate vile cha kinyasa njeti kabarete nkwenda kwanza mfunge ange wiki ye montali koragira pi osabo monguru nyasaye tata jisezeni nonye jire bunajire bono nafungire kibese chinchitumie style fulani usaliko na kinko wote bina kikiri ki ajira asige kubakia ukarage tumia turamanyireri ankyo turamanyireri ngakikale usaliko bono mpasito yo gaki nyasa one gaki nale kanyoru bosi bwa Ruto obosio tari obosio ni gali linje ngende gali kamoto ninje Ruto chingira neli bano achinge usaliko gaki yani bwe korora Ruto usaliko chi milioni usaliko kuruna ibole tuntanya ko yebuata tuko irani usaliko milioni ili noti eli ngakiririkire ngakikorumuna wanje wategera li tuko yoli na ko watebinga bono mambia no wateli bagali boli nene kiguma soko gora eduka ya uru aboigo asebintu byansume yeduka ya uru supa bono mambia tuko manyinga mbabu atebintu bago konelia samagoli amororo naboigo amagoli akule na ko kenywa ansumu yebubu ansumu buko bono mambia ali nyombamba bwatechi ibintu au ebirago rero gukumbura sokoro obosi bwa mandazi obosi bwo koruga nchefe kaki amaguta yo gukaranga haleluya harafu tubago je sukari emionyo kaki jisabuni chingi ya chikambani au no takeji chinde chichabo chobosi no takeji ga muti kwa raza kwa duniani kaki chumbi esukare superstores kaki igo auna sesemo ya nyumba tuba nga eduke igani ngere na mbe masoko ni bitu byo wagachi babwate gali chichuma chubu wagachi gichinge ntu au amabati ni garo rasubwate showroom wechola libati yukanetia bieka ukoli kuna gwate baneliringa neti babwate chirangi asubwate machine egochuga ni chirangi nago kwa eliuga netia yo mwenjene bayigo tuba nga bwa chise ngenge emesumali nebintu byonsi buna chisibiti ni ebintu byonsi ni uko mnyora sensa myo wagachi asamuguli amaya utalikoyana
yeduka ya Uhuru Superstores emambia bono lakini bono ekinge nchayo motagala bono mambia andake no moniole ugane team interview ko nilia bande nyorenga sura nyore faide ngiankero kora na Uhuru Super bono mambia irege tabokero oike ime ya Uhuru usoba kiresimi eligere onyoro bokora di bravo ko mwana na tutaranda sesimi ni mate chinsa jira chato minyoki ka kyo mwana one Uhuru Superstores siruka sese moyo chirangi tata aje ndiko koimoka ne rangi hapa abantu squeeze banjire pink aje buno kwanda kali ka baroke pink mapema bakorosiri kiagera bwate emasini komisiki kwachi koba ka kyo Uhuru Superstores simba kwate meitu onsali ko ne tata meiteme bono ekinga nchomo tagarali ekero kuigura yonsi nayo kuirege tambokero naboko ba kiresimi uso batalire ya masa mrakito ko yolinga ki karukura na Uhuru Super amba bwato bokorali bwabo buya yani bwa customer care sabako ko sombi utali gwakanira kende yani free delivery bosa ajoko uri binte binge byako mpaka bwo gotali kuruno era nyekibao bono ba kiresimi asina bachabo kusoba talire magacha kurunga JM Towers aiga somo chobosongo imbarabale nebengeria credit naboko banyoro mwenchomo tagarali woigo banyore aliyese amagacha kurunga Uhuru Complex yani Uhuru Complex ira sebali ya Kisii Kisumu aselirongo liyebengeria Equity Goro nabuko banyora boigo kumbure binte bigaso bonge sina bachesimi 011 1161 500 yani enoti emo isano enoti 011 1161 501 enoti emo isano enoti 011 1161 502 enoti emo isano enoti ibere nyirona Uhuru Superstores the people's choice guaranteed lowest prices all your money back karibu nyumbani mangana maya sana emambia bono nobwansubwe duka ya Uhuru onsali kone ni mugate point toko irana nobwate point noche toko irana igali pwest yaba onsali kone intate ko kwamba na igonko inyoli jisa irenga toko ikali pwest yaba ipwest yaba gose neyege gose no tuchite school ala okuruka aba request okuruka lipwest una ye muntu kyole kwari ko soma sukuru sare yani ga chisemine chingia toskato chari mwancho moligerali jinsa isa tunamana ya Getembe FM 102.7 ebambia bono asesa mwende twenda sidu katoka na ibela tukirudi awamu ya mwisho yetu ani ya Getembe nkuru kwa the sun Geoffrey Onsarigo mwana buliro naam karago Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi. Let's get this party started! Hey kids, light up your festive season with StarTimes. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months to spend more time hanging out with all your favorite cartoon friends on our amazing kiddie channel. Pretty incredible, right? Enjoy more adventure, more action, and more fun on Baby TV, CBeebies, Jim Jam, ST Kids, ST Tunes, Toonami, Cartoon, and Boing. Renew your subscription today and get upgraded to Jingle with the Stars. And I like it that way. Download the StarTimes on app to enjoy all your favorite kids shows on the go. StarTimes, enjoy digital life. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Godmart Supermarkets igobono egokoreriya obukoreri bwa wholesale asichinsegia chaye chonze naboigo nkorwere chiofa chabene chichi weekend ase ebintu bete ebibikonigwa ase chi supermarket echiga babwate amaguri amaya ase ebintu byonse bakoria burega Godmart Supermarket nere kurusia umugati umwanzu buje kabisa ase orogongo
Burega mabwate chinsegya buna bono urusege rwa Kisii Town urure Nyamira hamwe na Guardian Angel Bus Stage urusege runde n'urugembo akero kugenda mucya ase police station se ebigambiro bya ugembo rungo n'urusege rwa Kisii Town CBD ruri mbarabare na Huduma Center enda itakoli puto supermarket iga nirigurigense egere bwenyorere ebintu bya utagete Godmart Super